Karyaun Korinch wano. Eri. Kich makin yang coach kachin wiwia sabal metatakan. Sabaki ningit remail pakumail enter kin mamal ki sabal me kalangan makumail alayer. Kumail rong tama coach masani. Ikarangay yuk. Ni ansawo leleto me ipan kasalaya nguk kupur kalangan. Isawa sa yukata. Ni rano leleto me ipan kamarukala. Erirong. Yech ansaun ala sabal men coach kupur kalangan. Ranwech ranen komurla. Sa socha men aramasamen en gatswati achkowa tatok. Ime sa socha kin men katrabaki emen. Eri, sakin kasaleta ni me koros me sakin wuya. Makich latun coach kay ni achkin kanangama ni ansaun lokolok. Ni ach apalakan. Ni ansaun ach punatakan. Ni ach wawaki. Lektek yung nan imochang. Ni aramasakan arkin morangkin kichata. Ni ach tatok laut akan. Ni achkin pepet nipong o kay sisol. Sa kasalatar makich latun coach kay sang ni ach maur makalakal. Teteki kanangama o katak. Sangen sarawi sang ach limpak melel. Sang achkin kalokumasan memelel o sang ni manamanan coach. Sakin chechen mawan kipong pasa en peiki o pen taraykin kichala. Sakin ala wow o pilsaro. Sakin ala lokayaswat o pilkaping. Aramasakan kinwiyakin kich son kawait likamakay. Apsakin lokaya melel. Rakinwiyakin kich aramas malkay. Apsa intantla ren aramas koros. Likamacha kich aramas melakay. Apso sa mamurche. Menta masa alayer lokolok sa soche mekila. Menta masa insensuat sa kinpereperen anso koros. Likamacha sa me samoyamwe. Sa apkin kakapuepuela mechocho. Likam sa soche anku mekoch. Apsa anku mekoros. Kampakatay solangan koronchkan. Sa koskosay melalong kumail. Sa wawekatang kumail autapen nan kapetich. Sa soche akisang kumail mekoch. Kumay makin akisang kich autapen nan kapetamail kan. Ikoskosoyong kumail tuwache na isar kampakkay. Eri, kumail kasalayong kich sangan pepe moche. Mesakin anki on kumail. Kumail lang ata taulul meong yung umail kan. Katarkin kumail chiyak en merochorochakan. Eri, kumail ter katarap kumail o mesoposonakan ni amail tatokan, pemech sochakak wiyawi. Poyatuan mepung ekak miniminyong mesapung. Yatuan marain ekak ewong rochoroch. Yatuan krais o chepel arakak pungkipene mekoch. Tame saulang men o mesoposon men ira an kipene. Yatuan chen pasan coach o tikitikanikan arkak tachpene. Poye ikichail me chen pasan coach yeyas. Tuan pain coach masani. Iban wiyata chen pese o kousan la rerail. Iban wiyala ar coach o irail ban wiyala ni aranas. Eri, kauno kachin masani. Kumail utan pan poyak sang rerail o choror waisang rail. Kumail ter sair mekoch samin rerail. Apan apali kumail. Iban wiyala sama mail o kumail pan wiyala ni seri. Kauno wasalapalapye me mamasan.